Народтар керларнага төрөт тыл күнүн көрсө бүгүн өксөкүлө олөксөятынан народтар догордохуларын жейтигер эбенки тылын күнө ытылынна. Күн бүгүн республикага уонагас тыгынча кериңе эбенки олорар итерээре кинилерден быха барыллаан агысыра бырыгын кихи төрөбүт тылын билер. Онон ие тылы үйрөти болгомто кинигер турар ол курдук. Эбенкилер ассоциацияларын көгөлэхининен өрөбүл айы багалаак жону төрөт тылга хуяр жарыкы тыллар маны теңе Жакускай отутаксыз нөмердагы сколатыгар предмет быгытынан үйрөтеллер. Фольклору төрөт культураны чакка таргаталлар. Онтон бүгүнгү терехиңе олор эбенки тылынан кохана агытыгар күрәктестилер, маны теңе эбенкили мультфильмы сүрәктәтилер, эбенки тылынан оголорган Аллах программаны билһиннердилер. Коракка билячилер агаяктар. Почти сохтар декка. Бу бихеха билген бу кыджагастартан бери Александровна Дудкина, Киригеева Галина Степановна, жекинилер билелер. Оны бихе кыджагастартан билехаты бу төрөтөхаты бу. Коракка оту таксыс школага единственная школа в республике и на Дальнем Востоке. Эбенкели эбеннигин үйрөтөлөр. Именно те школага аны үксөтө бүгүн кытачылар бу тату таксыс школа үйрөнөчүлөрү.